Hakaway ke jingjia ke bas ngausi, kaway ke longkume ke laman saujur. Kadba ukurim jengka ula syuman sau malumala. Na ke jingjia kemding ke balajia, tang na ke jingkum bakla jengki, bayo penhoy ke petrol hajanding. Katay ke longkume ke laman saujur, kadai ke belatip kerteng kum kekong, melinda tempuny, lai pupras nem kerta, bad ukurim jengka pat uday belatip kerteng kum uba Valentin El Marcelong, sau pendais nem kerta, ki badai nepok ke Senong Risyang West Kasil District. Kakong melinda tempuny kelaman saujur nagi benta jong kesengkai syarum kumju ki kejat kadba uba Valentin El Marcelong ula syumen sau tang malumala nagi benta jong kejat. Bat menta ki tegi arngut cikurim kiladon hapok Civil Hospital Nongstoin Bansyak Sumar. Habaya kran cikilat pathai kubor ukurim jong ketega longkumi ula yathu baka tegi jingjia kelajia naduk ke arpu terik urempang. Hakapor bigidang don haling khatrai, bat hakatapor kidang yatheru ika petrol hakaway ka machine odeng. Nrai la kum baklaban penhoy ika petrol hajan kading, kumta kading ka baklang kala kem ika kurim jong u, bat ya uru kumjo. Ya kitiki arngut si kurim lawan ya lambat penpoy hospital da kaway kalong kumin na nongstoy. Harengkat ki bahayeng hasem jong ka, ki badan ni ka mensim sngosen yiki. Namar bawat hapadang gajing sitom ka bajur la arta yaw ganti, kila syusyong tiak halayeng ban sumarkat bala. Kumta Mario jing tip kila lit shaw bad yalam no iki si Civil Hospital Nongstoy. Wai terhadap si wa tuan sebut lagi cha kla modern kati swas pang te thật kla jo nang ap tiang nang ap tha te penhoi te sa kending ni một thiap la re chia ka thuk itu ngam kending ketu takalok cuma kending te banang red ya tu ngam nang intin ni ne ka trun te nga klem lap ring ya ka kayu in palat ka adin kata masa ke ran coba ke sampat daga berni sampai yang ketu marla ini naskat putra sa don hajan kata kating yo penthang ka pan sa penting kan putra ta kan saya yo penthang itu yo penhoi kan mo phi dan tu tapor lai ngut ma phi nga ba lok ba ta ka khun lo ta ka khun kan ja ai Cinya day ke Marang perlok hadu kata roem marang bayi roem dari kadai ba ningkong kadai galenti bau apa utre ka harusnya te so e kana kana te di pay te la di pay te terso na te la la penso na kadai ya kata ka jinstom te na la la amit kadai Napakhat namit na puson na so surat kanasin bang ang bang su klabiyoji mo te warla nga klamla ban dipay dalak jom khat nray na nang pakhat ba kaday kadaw ba ndiet te ngapha ban sondur ya kakon bat nansen te dai kikon kila sen ni takandur pate tat ban pek wang ala bat pek dalak jom dikmat ya kata kacing la luang jur bah kajing sa te ngaparsang ban kontak ya doktor pariong mo ban pili ban betho te ban mut ban supan dawai banta te ndai doktor kong ba ngalarap ban hai kadawai ta hawa cura hasta te ngala perkat kendiat bakuno ngan la ban yarap yati mo nama kajing perkat somen nga so rumah jimut Henry berlakata ki ngapersang banpun lang ya ki pararok parajor katu kane ngut dengba kajing long lakloi jom kita ki paralok dengan yo banpun ya di bai i long kemi i badai naga nong moklam badai ruka Diwan Komision Nongstoy Diocese badai sen sipul dakha baglan ki parlok kumba arut naka paris moklam te dai nama kata kada ngala te bani thu ya ki jinjia barokot te ni persang bani watlat ban wat de ki kali la di ambulan mo ban ong ban uang ban khas semaka
Civil Hospital. Dan langkah Civil Hospital kasihan jing dia adalah kabaya teh ba jimpa. Nakaliang jong ini doktor iklan menong iklan nursu ban ong ban inbu akan mereka jaka suma nama ba doktor i Shinjuki ibadah pek yang ketulis jamin itu terik mo iklan nursu ban bu di ba ong ban kidha Civil Shillong. Hakata kacing yang mundur ban ong ban kidha Civil Shillong kalong kabae nama maki kinde kita kibreu kibadon kibam kidon ya kata kacing pang kacing stom kaknya ba penaru kid semlala ban ai yang kata ka jing sumar ke bapakan kalian joki nila kali nila bertau di ong ba ngin ya lekai yang hasnong nada kalau kata betul dan reda kacing sukia nia persyang ban pensuku itu bat hakaju keporu ngakapat ya di doktor bat di doktor ila ai ya kata ka petin ke bapen so kenat bat pensuku yang iku dong lesau bagi ong sak swang lesimit ya kebalasya yang kapen lasya kata kalau kampung sungguh susu yang ni kinong wan banyarap mo warlangi long kendiat rei kata mesin kaba so bamla banui ya kata kajing ya kata kijing jenja jong kita di long kemi lane long ing long sen ibaduk ibasitom nga kajing sisa ngam dade kata long kemi kaba ngan sang sene satai lane bangan snow yang di cie jong di way dari aku kene kapor ngasno ba ngamla bansha ngamdon hakan kan pesen lane ngamdon hakan kan kan semut berkat jangan ndre ngalong pun ita di way long kumi iba ma judon barbor ya kata ka mensin ka ba ngamla banyu dalam hikmat ladangan ini berhidup di jenjang lame dia pang di sitom bat kunjuru ontang na sinet ni re kajuri kayin kasan ni judon kabor itu kata bang ini ya bakia kasan ta kajin jinja na bu kajin kappa sakawai ni kum kiba layubi ya kan ne Jepang kajin sitom no ngapu lang ya kajin kappa ya di long kemi ya di para long kemi di long para long kemi yang di kat kibala banyu ya kan ada kubur bana kalian jongi hakapor bagiwan ra sa ne nin simlakot lagi por may wala kata ni persang bala handai na kalian jong ni tiba ya sedang ya kan kam ban let is yo ya ki papam tiba sitom tiba dok tiba jenja tingapu kawai kecing kerpat basoba ban hai matlen sakine tiba pang tiba sitom bat om kang kapang kasitom nrei kapan hakacing tuk yaki yakaba maki kim semala ban warlat lane ban hau hilat ban sumar hilat susa haying kibha kabha yaki kacing muting perhat ka jongki isno ba kabha yani bangin sa haying langilong hakano kono kodur henrei ngakum kawai kalong kemi ngabu ya kecing kerpat sengulan ya ki parlok ki parjom ya ki padba baro kat di bayu ya kenega kubor sengubah banyarap lem kat la kacing kot ibor jopi la